I tēnei wā tonu nei, kei te pōhiritia te kapa o Rūhia e te iwi o Ngāti Apa me Ngāti Arangitāne. He wā tēnei ki te iwi kāinga e rīringi atu ai i a rātou tō rātou aroha nui ki te kapa o Rūhia, whai muri ho i te aitua wakarererangi i tō rātou whenua. Kei reira a Irena Smith. Te haki o Rūhia e whata nei ki te marae o Omaka, he tohu aroha mo te aitua kua pā ki a rātou. Tangi ana te ngākau mō rātou. Te hunga kua whiturangitia. E rangi koeira tonu tētahi paenga o te pōwhiri Māori, he wahanga kei roto hei hoki ngā maimahara mō rātou mā. Nō te ata nei he whakarite marae te mahi mo te whānau nepua, i mua i te whakatau i te kapa o Rūhia. Nō mātou anō te honore, kei te tai mai tēnei ropu, ai ki ngā kōrero koenei te wā tuatai kua uru atu rātou ki roto i te tepu o te ao. I te rānei ka haere tonu ngā mahi whakangungu mo te kapa Rūhia, aha kua te rongo mo te aitua nui i mate ai ētahi kai tākaro hoki no tō rātou whenua. It's a dark day for sport in our country, and we've got absolute sympathies for all the families, friends and people involved in the sport of ice hockey, and we wish them their best wishes. For us, we're taking part in this celebration with today, but it's one that we will do out of respect, but it's one we will do with some pain in our heart. Kei muri te hapori whānui i te kapa, ko te kura o Springlands tēnei e whakaatu mai ana tō rātou waiata i roto i te reo Rūhia. We tried carrying a leaf and a mushroom, and we say an all black, but it's a fox. He pērā rawa te kahamana ki o te iwi nei o Waiharakeke i te kapa o Rūhia, kua whakarūhia ngā tohu ara. Kua he taone iti nei a Blenheim, he hunga kaha ki te manaki tangata. Aha kua e mōtea te ana te ngākau, ko tā rātou i nai nei kia tūpakari, hei kanohi hou i roto i te ipu whutu pōro o te ao. Irena Smith, Te Karere.